Abakwa-Razer sebevele banquma imilomo abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana bebesabalalisa amampunge bethi umthandeni igcokama lisho umfoko amanqele-ke laphana-ke uthenga-ke ama-viewers-ke aka-YouTube ukuze-ke iy'ngoma zakhe-ke zibonakala igijima ngalolu hlobo-ke. Bathi abakwa-Razer cha ayikho into enjengaleyo njengoba-ke bakhiphe-ke i-top 10 ehlonziwe yaxilongwa esemthethweni ekhona-ke ukuthi-ke ime kanjani mime kanje. Igusha iwu-number 1 kanti ishape esejezini iwu-number 10 ngama-viewers akhona futhi ku-YouTube aqinisekisiwe nakhona futhi ku-Spotify aqinisekisiwe. Bafowethu, le nkampani iveze ngokusobala ukuthi cha lama-viewers awangampela i-original. Mthandeni utrenda kufanele, uhleli phambili kufanele. Ake ngiqale nginibingelela bafowethu la kwisiqiniseko esemita kuyi-weekend ngithi sanibonani bafowethu-ke ngicela ungaka subscribe ke la acindezele button bafowethu-ke ukuze ayithole ishisa zinjalo-ke engizonipostela zona. Webafowethu-ke u-Razer suvele wayixazulula zonke izinkinga nemibuzo besikhona ey'nkundleni zokuxhumana-ke uveze iy'ndaba zeqiniso-ke nge-top 10-ke yakwa-chart South African charts. Laphana-ke uyiveze ngokusobala ukuthi cha umthandeni unombolo 1 ngama-viewers-ke ahloliwe axilongwa. Lento yokuthi abantu bethi iy'ngoma zeGcokama zinama-viewers okuthengwa ayikho leyo nto. Noma ngabe ubani bekwayisho ngoba sike sabona laphana-ke engeke sakufihla njengabo welile emchunu bake bakukhuluma lokho kuyiphutha kungamampunge. U-Razer uhlonziwe, uprofessionally, inkampani esemthethweni ikuhlonzile lokhu yakubuyisa nakho noma yabuyisa iy'mpendulo zinjengoba-ke zinjalo ukuthi umthandeni ula khona ngenxa-ke ye-support ayithola ngokusemthethweni ngokuthandwa futhi-ke ngabantu. Njengey'ndaba zeqiniso bafowethu mina ngikuthatha ngikubeka njengoba kunjalo khona la kwisiqiniseko esemita ngithi nje asihlangane kwezinye-ke laphana-ke engizokutholela zona.